iki gihugu cya Tanzania nta ntambara twize twumvamo kuva yafata ubutegetsi ndetse n'imyigaragambyo yaherukaga mu bihumbi 2000 yarangiye 2001 abo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange biri kugaragaza yuko nyine nawe ubwiwe igihe nyine babona ko ibintu byakomeye bashobora kuba banamutabara. William Ruto we yabonye uburyo biba bimeze bijyanye n'imyigaragambyo iri mu gihugu cya uyoboye biba ari ikibazo gikomeye cyane, nayo mpamvu nawe ubwiwe amushyigikiye. Bihe byavuzwe mu minsi yashize ko yamuhaye ubuhungiro gusa ntabwo byari byemejwe yuko yari yahunze igihugu cyiwe. Aho mu Burundi abasirikari 3,000 b'Abarundi bavuye Ruvungi bavuga ko bagiye gufata Bukavu, ariko none se nimba barananiwe nese Abarundi ntago bari barimo icyo gihe bahari none se ko bari bahari nyine bafata Goma ubwo bazanye iki gishyashya abasirikari 3,000 se nibo baje gufata Goma, wena nushaka gufata n'abandi bari moda, ariko ngo benshi ni special forces nese special forces z'Uburundi zifite imyitozo irute abacancuro. Yego, ariko nanone ntabwo twatatuza ngo tubyemeze kandi nubwo twabyizera ko twabonye ibyo mama 23 yakoze mu minsi ya mbere. Kuvuga ngo nimba hari abaje bagatsindwa mu minsi ya mbere ntabwo bivuze yuko abaje hari impindura amatwara bazanye, kubera yuko buriya rega baca mugani mu Kinyarwanda ngo ubumwe gatukisha bose. Yego, nimba uwa mbere yarakubiswe abonye uwa mbere aragiye baramugaritse uwa kabiri bibaye uko uwa gatatu bibaye uko gake ari nkaya ngo niyo umwana ngishira dondi. Yego, Shabunda byagene warabibonye byabayeyo. Kabiri nabwo wabonye yuko bakomeje kugenda bahora n'imbwa yirukanka, ariko nimba hari ibitero biri kubera za Kavumu kandi n'abacancuro bakomeje kwataka cyane bagasubizwa inyuma, bari kubona yuko mama 23 ishoboye cyane kubarusha. Kuko nuvuga ngo ugabye igitero rimwe, ugabye igitero bwa kabiri, ugabye igitero bwa gatatu, hose utsindwa na hamwe uratsinda. Kubera ko igihe bahereye bataka Kavumu se sukizi kinini cyane. Igihe baje bafite target yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yego, kuza bafite target yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu nta nubwo bari bataka ngo byibuze bakigereho basubize inyuma bakigezeho. Yego, nawe ubwiwe akimara kumva ayo makuru bagenda bamuha amakuru y'ukuntu byagiye bigenda ku rugamba, nawe ubwiwe bimuha ishusho y'uko ibyo ko yarazanye abacancuro ba Black Water kuba Barundi bakomeje kugenda biyongera, kuba inamba zikomeje kugenda ziba nyinshi cyane. Nawe ubwiwe akomeje kugenda abibona yuko nyine ibi bintu byo kwa avuga yuko agiye kurwanya mama 23 nyine bidashoboka, ariko ubona yuko nawe ubwiwe bidashoboka. Yego, izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turagarutse muri update zitandukanye, ndi kumwe n'Inkuba update. Nukuri mukomeze mushyigikire, mukore subscribe ndetse nawe azamuke tujye tuzamura abantu igihe tukiriho tugifite umwuka tugihumeka. Irene, twagarutse rero mu gihugu cya hano hirya cy'abaturanyi, aho yishimiye cyane ndavuga President Neva kuba Samia yaratsinze aya matora, ndetse ukabona yuko ni ibintu benshi bakomeje bati Neva bigaragara ko arashyigikiye uno mu ubutegetsi bwa Samia. Yego, ariko siwe gusa ba Museveni ba Ruto. Aho nabonye benshi banagarukaho bati biragaragara ko nibikomera ati umubyeyi Samia atashobora no kuba yahabwa navuga inuze ubuhungiro. Yego, hako se byageraho ahunga? Nago birashoboye kubiye gake ko byageraho ahunga. Nanjye president ndumva byagorana mu gihugu ari president byongeye kuvuga ngo uri se president buriya nukuvuga ngo nakomeje kugenda mbona amashusho bavuga yuko batatse urugo rwa president. None se president afite urugo rumwe mu gihugu? Igihugu gifite uturere twinshi, gifite intara nyinshi, naga afite urugo rumwe mu gihugu. Biri gusigura yuko rero naho batatse bashobora gusanga atari hari. Yego, ndetse nta nubwo bishoboka bikubiye gake ko yanahunga igihugu cyiwe n'ubundi muri rusange. Yego, no kuvuga ngo Neva yamukongrase nibyo birumvikana, William Ruto yamukongrase ndetse n'ubundi erega ubutegetsi bwa Samia, ubutegetsi ndatekereza yuko
bushoboye buhamye kubera yuko yafatishije ubutegetsi 2020 hajya 2020 nibwo yafashe ubutegetsi nibwo yari asimbuye Pombe Magufuli no kuvuga ngo nimba yarafashe ubutegetsi kuva icyo gihe ntabwo tugeze twumva ngo hari umwana wagize ikibazo nta kibazo cyabwa kitweze twumva muri Tanzania nta kibazo cyo kuba hari abantu abana bari ku mihanda abanga batwita marine ngo nyine bagiye bagira ibibazo nyine byo kubura ubushobozi iki gihugu cya Tanzania nta nambara twese twumvamo kuva yafata ubutegetsi ndetse n'imyigaragambyo yaherukaga mu bihumbi bibiri yarangiye 2001 ngira ngo ayo makuru yo banzu yafite yego ndetse no kuvuga ngo abo w'ikintu bari kurwana cyo aba bari kurwanya ubutegetsi bwiwe bobo bari kuvuga nyine bari kurwanya ishyaka ngo riyoboye igihe kirekire yego kuko iri shyaka ni Nyerere niwe warishinze ndatekereza ni mu 1971 kuri eshanu z'ukwa kabiri nibwo iri shyaka ryagiyeho noneho iri shyaka kwa ryaragiye icyo gihe cyose bisobanura yuko riyoboye igihe kinini nyine ku butegetsi rimaze igihe kinini ku butegetsi ese ariko kuba rimaze igihe kinini ku butegetsi riyoboye neza biri gutwara icyo abantu bo muri Tanzania ni ikibazo gikomeye cyane twese dushobora kugira tukibaza ndi kuvuga ngo riyoboye igihe kinini neza kandi ubona yuko nta kibazo kiri muri Tanzania usibye n'akabazo ka 2001 k'iyo myigaragambyo yabaye mu gihe gisaga umwaka nabwo yatangiye umwaka wenda kurangira mu kwa 9 ukirangira muri 2001 yego usibye ako kabazo kandi nabwo ntabwo bwari ku butegetsi bwa Samia Suluhu ndetse ku buyobozi bwa Magufuli wabonye yuko Tanzania yari imeze neza Tanzania ni igihugu twafataga nk'intangarugero muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange kubera yuko nta makimbirane nigeze abarizwayo ibi ngibi twumva nyine ngo wenda Tshisekedi yashotoye u Rwanda Neva yashotoye u Rwanda ntabwo muri Tanzania ibyo twese tubyumvayo ntabwo twumva nyine ngo habereyeyo intambara imirwano nyine ibintu bigiye bitandukanye yego rero kuba nyine biri kumvikana gutya Samia Suluhu akaba ashyigikiwe n'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange biri kugaragaza yuko nyine nawe ubwiwe igihe nyine babona ko ibintu byakomeye bashobora kuba banamutabara nukuba nimba Neva nukuba ngo Burundi na Tanzania ni ibihugu byegeranye niba Neva amushyigikiye William Ruto wewe aranabyumva neza kumusha kubera ko mu minsi yashize wabonye ko muri Kenya hari imyigaragambyo nawe ari kumva nyine ingaruka z'imyigaragambyo ari kumva yuko nawe ubwiwe afite ikibazo gikomeye cyane kubera ko nukuvuga ngo nawe utinya ishyamba ati icyo ahuriyemo nagiko William Ruto we yabonye uburyo biba bimeze bijyanye n'imyigaragambyo iri mu gihugu cya uyoboye biba ari ikibazo gikomeye cyane nayo mpamvu nawe ubwiwe amushyigikiye bihe byavuzwe mu minsi yashize ko yamuhaye ubuhungiro gusa ntabwo byari byemejwe yuko yari yahunze igihugu cyiwe yego nukuvuga ngo rero ndatekereza yuko kuba bamushyigikiye nyine ari uko nyine nukuvuga ngo aho umugabo aguye urenzeho twatsi Neva ashobora kumurwanya ejo ugasanga niwe bibayeho yego yakizwa nande yajya gukizwa n'umuntu wo muri Amerika se asize umuturanyi oya yararwanyije umuturanyi uri kumva kamubaho yego nawe ukubita imbwa y'umuturanyi bane niko bavuga yego aho mu Burundi abasirikare 3,000 b'Abarundi bavuye Ruvungi bavuga ko bagiye gufata Bukavu ariko si ikica kugaruka icyo nshaka kugaruka nuko aba Barundi bamwe muri bo bati ariko se niba uyu mujyi wa Goma yego warurimo navuga ibice hafi ya byose harimo South Africa harimo ba Malawi harimo na Tanzania harimo abanuze bari abacancuro harimo abacancuro benshi harimo n'abasirikare ba FARDC FDLR yararwana n'abazarenda ubwo ndavuga muri rusange imvange z'abasirikare pe yego bati twebwe ubundi turi bande bo kujya kugarura Bukavu hari bamwe ngo bagaruye agatima bati nubwo tugiye ni oda ariko nta cyizere pe abanga ngo bakaba ari special force abo ngabo no kuvuga ngo nimba bari kuvuga yuko bagiye kugarura Bukavu bamwe bakaba bari kuvuga yuko bidashoboka nyine ntago bishoboka impamvu bidashoboka ni byanashoboka mu rugamba byose birashoboka yego bari ridunda ariko nyine bikubiye gakeya ugendeye wenda ushishoje neza usesenguye uburyo biba bimeze ku rugamba none se nimba barananiwe nese Abarundi ntago bari icyo gihe bahari none se ko bari bahari nyine bafata Goma ubwo ubwo bazanye iki gishyashya abasirikari 3,000 se nibo baje gufata Goma wenda nushaka gufata n'abandi bari ariko ngo benshi ni special forces nese special forces zifite imyitozo special forces z'Uburundi zifite imyitozo irute abacancuro
tekereza neza zifite imyitozo iruta y'abacancuro. Umucancuro ni umuntu ushobora gutabara ahantu ariho hose ku isi, igihugu gishobora kuba cyamwitabaza mu buryo bushoboka bwose pe. yego Nimba umucancuro ari umuntu ushobora kuba watabara mu buryo bushoboka bwose, bakaba uri kumbwira ngo bazanye special forces, uri kuvuga abangaba bajya gutorezwa mu Burusiya. yego Nese abajya gutorezwa mu Burusiya si babonye ko bidashoboka, bamwe na bamwe bakagenda batoroka. Nese uri kuvuga gute yuko abo ngo baje gufata ubugiye Bukavu koko nk'ukuri kubivuga? Arabibwirwa n'iki ko baje gufata Bukavu nk'ukuri kubivuga? Kandi ese njye uri kubivuga niko amasoko avuga. Okay, nk'uko amasoko avuga. Yego ujye gutangaza. Utwo turi gutangaza ibihari. Ndetse njyewe nta nubwo njye ndi no kubihakana. Ntabwo uzi impamvu nakuvuga ngo ndi kubihakana. Kuvuga ngo nimba aba barwanyi b'u Burundi, izi ngabo za FDNB zarakoze imyitozo ihagije pe, ari special force koko, ntabwo bashobora kuza ngo nese makumyabiri na special force ifite. Yego barazifite. None se special force we na special force habiki kurwana ivumbi rigatumuka. Nese nimba barwana ivumbi rigatumuka, urahera uvuga yuko bazaza bagafata Bukavu nk'uko babivuze. Niko babyivugiye. Nyine babivuze. Ko bagarutse kugira ngo bafate uyu mujyi wa za Bukavu. Babivuze ko bagarutse banarakaye. Nawe ejo mu minsi yashize twahoze tugenda tunaganira, unambwira ngo Masunzu yababwiye ngo bajye gufata Minembwe ngo bibonera ikibuga cyo kurwaniramo. Yego yakoreramo ama operation yiwe. Ariko se nimba bivugwa yuko nyine babategekwa gutyo, bakaba baje bavuga ngo baje gufata Bukavu, nibaze babikore tubibone, babikore mu magambo. Gusa 23 nayiryamiye majanje kubera yuko nanjye mu mboni tuba dufite ku butaka bwa Kongo, baba bagenda batubwira ibintu bigiye bitandukanye, tuvuga ko 23 bari kugenda bakora imyitozo ikomeye cyane. Ndetse twabonye ko ari n'abasirikare bamaze kuba bakinjizwa mu gisirikare, kugeza ubu ngo hari n'abandi bakiri gutozwa ndetse bakiri ku myitozo y'urugamba. Nimba abo bandi bari mu myitozo y'urugamba, ubwo ngubwo si special force iri kuvuga y'u Burundi nyine n'ubundi yakomeje kugenda ivugwa n'aya masoko dufite, iri kumvira izazije gukora cyangwa ngo murasezo bwa Kongo. Nikuvuga ngo M23 nayo ifite special forces, sibyo? Burundi nabwo buzanye special forces. Yego na FARDC ifite special forces. Haje na Black Water kandi yarananiwe. Nese ntabwo ukomeza kugenda wumva aba Black Water, ntabwo wumvisha mu minsi yashize aba Black Water bakubitesha Shabunda. Yego Shabunda hano ngakuri hotel Mama Villa. Nese aba Black Water sifite ubushobozi buhambaye. Buri hejuru. Saba cancuro bakomeye, sabano ku isi yose ushobora kuba wavuga yuko bashobora kuza mu bisirikare bikomeye. Ntabwo ari igisirikare cy'igihugu, ariko bafite ubushobozi bukomeye n'imyitozo ihambaye yo kuba bajya kurwanira ahantu runaka bakanahatsinda. Rero kuba bagenda bahura n'uruva gusenya no ngaha muri buno burasozwa bwa Kongo, binasobanuye yuko iyo special forces ya M23 sori gato y'u Burundi izazangirwa ne M23, ntabwo twabyemeza yuko izazikayitsinda. Yego birashoboka pe, kwere ko bariridunda mu kibuga, ushobora gusanga abana batsinda. Yego ariko nanone ntabwo twatatuza ngo tubyemeze, kandi nubwo twabyizera ko twabonye ibyo M23 yakoze mu minsi ya mbere. Kuvuga ngo nimba hari abaje bagatsindwa mu minsi ya mbere, ntabwo bivuze yuko abaje hari impindura amatwara bazanye, kubera yuko buriya rega baca mugani mu Kinyarwanda ngo ubumwe gatukisha bose. Yego nimba uwa mbere yarakubiswe akanahunga, byaba twakomeje kugenda tubona abasirikare benshi b'u Burundi bagiye batinworo bagahunga. Yego twakomeje kugenda tubona abasirikare benshi b'u Burundi batakaga ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga yuko batigeze bahabwa ubufasha nk'uko byari bigenywe. Yego ndetse twakomeje kugenda tubona bagiye bakomereka bavuga yuko batigeze bavuzwa. Ubwo se abandi ati imishahara yacu nayo twagiye tubona. Yego n'imishahara ntabwo yagiye bayihabwa. Benshi bagahitamo kwigira gute kwicukurira ibuye ry'agaciro, bakavuga ati reka basi dukora ibuye ry'agaciro turebe yuko twagira icyo dukoramo, kubera ko imishahara yo itari kugaragara. Yego niyo mpamvu turi kuvuga yuko rero bikuye gake yuko izo special forces z'u Burundi nkuko biri kuvugwa zishobora kuza ngo zifati iyi Bukavu. Bikubiye gake yuko baza bakayifata. Nese si ibitero byinshi bagabanuka kuri Bukavu. Mu Bukavu hari ibirendo bya M23 biri Bukavu, abawazerendo bamaze imitsi bagaba ibitero naho FDNB abaturutse hano ngaho muri pariki ya Kabuzibi. Yego abizi ko afite yo defense. Yego hari ibirindiro bamaze imitsi bagaba ibitero. Wari wumva umunsi numwe bakubwira yuko byibuze basoje M23 nyuma? Ntabwo byugeze byumvikana. Rero bisobanuye yuko abo bahari nimba badabishoboye, abo bashyashya bagiye kuzana iki? Reka tugitegeze turebe, wenda bashobora kuba bazanye ibishyashya nkuko biri kuvuga, batorejwe mu gihugu cy'u Burusiya kwa Putin, bashobora kuba bafite ubushobozi buhambaye. Reka tugitegeze tubirebe, ariko nyine ntabwo nanone twabyizera. Yego hanyuma nkibaza se mu makuru urumva agenda
avugwa anagarukwaho ngira ngo warabibonye ko byavunavuzwe ko haje abacanshuro haje abacanshuro yego benshi bagiye banatandukanye bamwe bati aba bacanshuro ikigaragara cyo nuko hari ubwo bahabwa isomo kuko nko mu minsi yashize wenda nabigarutseho ngo muri Uvira byagaragaye ngo hari abacanshuro ngo bagizweho ingaruka no kuba bari muri uyu mujyi ubwo ni mu buryo bumwe mama kugira gatatu ishobora kuba itarimo ariko ari bya bindi bajya bavuga ko hari abantu bayo baba bariyo bagezeyo ahubwo bakagenda bihanira gake gake cyose bifatira ku gakano aba bacanshuro nkibaza rero yego niba abacanshuro barageze muri uyu mujyi bakabonamo aba bahungu cyangwa se aba basore ba makenga cyane ko nkunda kwivugira nkibaza urabona bidashobora kuba byatuma babona babiri bagiye batatu bagiye bagacika intege urakoze cyane no ku yego ati ariko se undi niba babiri bacu bagiye batatu ubundi turarwana iki twakenyereye ko yacu kuko bavuga ko umucanshuro ajya ku rugamba yamaze kwishyurwa yego bimeze nka bimwe byanjye nakubwiraga kare nkubwira yuko ari umuntu twakoranye iminsi yashize tugaruka gatoya nyine ubu ngubu gukorana nawe ni ukubona yanjye nakenyereyeho ni nk'ibyo ngibyo rero byaba bacanshuro uri kumva umucanshuro aza gukora yiwe yakenyereyeho cyane abonye uwa mbere aragiye baramugaritse uwa kabiri bibaye uko uwa gatatu bibaye uko gake gake ari nk'aya ngo niyo umwana ngo ishira dondi yego shabunda warabibonye byabayeyo birashoboka cyane ko bacika intege bakavuga ati ibi bintu si twazabivamo natwe byazarangira dushize kubera yuko nimba bashobora kugaba ibitero bashobora kuba ngubu bari kugenda bagenda gake bagenda bibiramo ubuzima gake gake mu buryo butazwi utari n'igitero cyagabwe ariko aho nkunganiye bakubwira ko aba basore ba mama 23 bavuga bati aba bacanshuro umujinya tuzawubasuka hati kubera iki ati kuko bari bo baje nk'ibivejuru cyangwa se bazi ko ari nakoreshe nk'ibidayimoni baje biyemeye yego baje biyumva ntago baje ari kwiyumva ahubwo Sekediwe abizereramo ataba ngaba bo nta muntu wabatsinda ati akaba ariyo mpamvu atabasore bafite umujinya mwinshi cyane ati niyo bari kubahana basa n'abariye Amavubi ati reka twerekane ko umwirabura nawe hari icyo yakora ku muki ufite uruhu rwera ati ibingibi baba bibeshya ko umuzungu ko yaje mu rugamba ibintu bigomba guhindura isura tukakomeza abantu bacu dutakaza ati twerekane ko Tshisekedi yibeshya cyane oya aranibeshya dore kuntu nyine ari niyo mpamvu bavuga yuko berekana yuko yibeshya cyane nese baruhu rwera mu minsi yashize si bakubitaho ngo mu Burasirazuba bwa Kongo sabonye banyura mu Rwanda nese abo ngabo si bari baruhu rwera nyine ese nambaraga bari bafite nese guta ahubwo wafite ubushobozi bwo kubizereramo azi yuko hari byababayeho n'ubundi hano ngaha muri Kongo ashobora kugenda yego nyine ikizere kiraza bavuga yuko kiraza amasinde ikizere kiraza amasinde ashobora kubyizera bikazarangira nawe ubwiwe ahuriyemo n'imbwa yirukanka ahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane kandi ngo yizeye abacanshuro nk'uko wari ubivuze mu kanya bashobora kuzagira gutya bakabona kugenda bapfa gake umwe kuri umwe bo ubwabo bagahita bagira gute bagahita bacika intege zo gukomeza kuhataka no guhangana yego ayabo barayafite bafite ubushobozi bwo kuvuga yuko batsinzwe urugamba bakitahira yego ariko nanone Tshisekedi nimba ari kuvanga arabizeye oya naga kuvuga kuko yarabazanye niba yarazanye bajemira yazanye habyuzi si yo yandabizi nakomeje kugenda mbibona ko yarabazanye rero nuko abizereyemo nyine abizereyemo avuga yuko ari nibivejuru nkuko bivugaga avuga yuko aribo baje gukemura ikibazo cyo mu Burasirazuba baje gukora mu 23 gusa ikintu nakubwira nuko inzira zose z'urugamba bazanyuzamo ibi bintu so digato batazigera inzira z'urugamba yego amakuru agenda agaragara ndetse n'ibimenyetso tugenda tubona bigaragaza yuko inzira zose z'urugamba bazabinyuzamo batazatsinda 23 kubera yuko nakomeje kugenda mbikubwira kenshi cyane ndetse no mu migano byatambutse narabikubwiye yego yuko 23 guhangana nta ngamba Burasirazuba atari ibintu nyine yoyo yiyumvamo yoyo yishakamo ni ibintu yifitemo mu maraso yego kubera ko ukomeza kugenda ubibona bahangana n'izi FDNB bakazitsinda benshi bakanahunga bakanirukanka abacanshuro nabo ubwabo babonye abambere ko bagiye abakabiri nabwo babonye yuko bakomeje kugenda bahora n'imbwa yirukanka ariko nimba hari ibitero biri kubera za Kavumo kandi abacanshuro bakomeje kwataka cyane bagasubizwa inyuma bari kubona yuko 23 ishoboye cyane kubarusha kuko ruvuga ngo ugabye igitero rimwe
ugabye igitero bwa kabiri, ugabye igitero bwa gatatu, hose utsindwa nta na hamwe uratsinda. Kubera ko igihe bahereye bataka Kavumu se sukizi si kinini cyane. Igihe baje bafite target yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yego. Kuza bafite target yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, nta nubwo bari bataka ngo byibuze bakigereho basubize inyuma bakigezeho. Yego. Uri kumva biri kuvuga yuko nimba nta na rimwe bari bataka ngo basubize inyuma bakigezeho, nabo ubwabo batangiye kubyibonera yuko 23 yo ubwabo tekinike ikoresha ndetse n'iyi mirwano baba barwanamo M23 yayiminujemo kubarusha. Yego. Nicyo kintu cyakomeje kugenda kigaragara no ngaha muri buno burasirazuba. Nimba M23 yakomeje kugenda igira gukikagaragaza ubushobozi ku barwanyi ba leta, igakomeza kugenda ibatsinda, biri gusobanura yuko Tshisekedi rega ni nayo mpamvu ari kugidoha muri Qatar. Yego twahoze tuvuga ibintu byo kuvuga ngo wenda yavuze yuko ibiganiro by'idoha muri Qatar twamuri kugenda tuvuga yuko ibiganiro by'idoha muri Qatar ari byo kugenda nyine ari byo kugaragaza mu bitabo ndetse no mu bitangazamakuru ibyo kuri tere atari ko bimeze. Nabwo birashoboka cyane ko Tshisekedi yabagiye guhuza na 23 kugira ngo bagire ibyo baganira hinambere hagarare. Nabyo birashoboka cyane. Ntago twaje ngo twemeze ngo yagiye idoha kugira ngo wenda abinyuze nyine ibyo nibiragaragara ku itangazamakuru kuri tere atari ko bimeze. Gusa nanone ntago dushobora kubyemeza ko bimeze gutya nanone, ariko dushobora kuza tukagaragaza yuko hano ngaha mu burasirazuba bwa Kongo ashobora kuba ari gushaka yuko kuganira na ba Makenga n'abayobozi bakuru ba 23 kugira ngo ibiganiro bibashe kuba byaganza kurusha intambara. Nabyo birashoboka cyane kubera yuko nawe ubwiwe ari kubibona rega. Nimba ari kugezwaho raporo mu minsi yashize wabonye yuko ingabo za FARDC zari zikurwanisha Bunda, ni mu minsi yashize ni ku munsi w'ejo hari. Ingabo za FARDC zarwanisha Bunda zikamburwa ibifaru. Yego. Ibifaru bambuwe Tshisekedi yasabwe ati mugiye Kinshasa direct mujye kwiripotinga. Nawe ubwiwe akimara kumva ayo makuru bagenda bamuha amakuru y'ukuntu byagiye bigenda ku rugamba, nawe ubwiwe bimuhishusho yuko ibyo ko yarazanya abacansho ba Black Water kuba Barundi bakomeje kugenda biyongera, kuba intambara zikomeje kugenda ziba nyinshi cyane, nawe ubwiwe akomeje kugenda abibona yuko nyine ibi bintu byo kwa avuga yuko ajya kurwanya 23 nyine bidashoboka, ariko ubona yuko nawe ubwiwe bidashoboka. Yego niko bimeze hano ngaha, nubundi niko ndi kubitekereza, ni nako nyine ushishoje unagenekereje ushobora gusanga bimeze. Reka dusoreze kuri iyi ngingo, nabwo turasoreza ku Burundi aho mbona ku kibazo cy'abasirikare Neva byamuteye umutima uhagaze. Tubare ku ngingo ikurikira. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.